biherutse gutungurana ndetse byumvikana ukundi mu matwi y'abagize umuryango wa Thomas Sankara. Ni mu gihe Leta ya Burkina Faso yatangazaga ko igiye gushyingura bundi bushya umubiri wa Thomas Sankara wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Burkina Faso. Umuryango ariko ukaba wateye utwatsi iby'iki gikorwa. Mu buzima abatari bake bahamya ko ubutunzi bukaba n'igishoro gikomeye umuntu agenderaho ari ubuzima. Niyo mpamvu iyo wabutakaje uhindurirwa izina ukitwa nyakwigendera, abantu bagasigara bakwibukira ku mateka. Ku itariki ya 15 Ukwakira mu mwaka w'1987 nibwo humvikanye urusaku rw'amasasu mu gihugu cya Burkina Faso. Byari inkuru mbi ku batuye iki gihugu ndetse by'umwihariko n'abatuye ku mugabane wa Afurika, kuko rwari urupfu rwa Thomas Noel Sankara, bamwe mu banyafurika bafata nk'intwari, abandi bakamwita Che Guevara wa Afrika. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Uyu ariko icyatangaje kikanababaza benshi, ndetse mpamya ko nawe ubwe agarutse yagitekerezaho inshuro nyinshi, nuko yarashwe ndetse akicwa n'inshuti ye magara Blaise Compaoré. Basangiye ubushuti, bagasangira kabisi n'agahiye. None niba bimeze gutya kandi abantu bakaba bakomeje kumera gutya, ninde wo kwizerwa? Ibise bizakomeza kugenda gutya kugera igihe ki? Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku IBENDERA TV. Mbaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe icyatumye umuryango wa nyakwigendera Thomas Sankara udakozwa ibyo kongera gushyingura uyu nyakwigendera. Leta ya Burkina Faso yavuze yuko agomba kongera gushyingurwa ndetse agashyingurwa aho yiciwe. La France ne comprend pas l'Afrique. Thomas Sankara kugeza ubu afatwa nk'intwari mu gihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso kikaba ari igihugu giherereye muri Afurika y'Iburengerazuba. Gifite ubuso bwa kilometero kare 274,200. Kikaba gihana imbibi na Mali mu majyaruguru y'Iburasirazuba, kikanahana imbibi kandi na Togo na Ghana mu majyepfo y'Iburengerazuba. Kugeza mu mwaka w'2021 iki gihugu cyari gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 20, 321 n'abaturage 378. Reka noneho tugaruke kuri Thomas Sankara. Abo mu muryango we bamaze kurya karungu, bavuga yuko atarakwiriye kongera gushyingurwa ngo ashyingurwe aho yiciwe, kuko umuryango we uvuga ko aha hantu uhanga urunuka. Uyu nyakwigendera amazina ye nyakuri yitwa Noel Sankara. Yabaye perezida wa Burkina Faso mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1987. Yavutse tariki 21 Ukuboza mu mwaka w'1949, avukira mu gace kitwa Yako, ni muri Burkina Faso. Uyu yaje kwicwa tariki ya 15 Ukwakira mu mwaka w'1987, agwa Ouagadougou muri Burkina Faso.
Kugeza ubu akaba yarasize abana babiri aribo Philippe Sankara na Augustine Sankara yabyaranye na Joseph Sankara na Mariam Sankara. Nyakwigendera Thomas Sankara yabaye perezida wa Burkina Faso kuva tariki ya 4 Kanama mu mwaka w'1983 kugeza ku ya 15 Ukwakira mu mwaka w'1987. Ubwo yari perezida yavugaga ko gahunda ye ari impinduramatwara ndetse ko agaciro ke ari uko umunsi umwe azabona abaturage be bishimye, agaharanira ko ababona bishimye ku mubiri no ku mutima. Nta kuntu umuntu ufite imyumvire nk'iyi yo kunezeza rubanda nyamwinshi kuva ku muntu wo hejuru kugeza ku muntu uciriritse cyane byari kumugwa neza mu gihe iteka isi itwigisha kuba beza, ariko byagera hirya gato igaha intebe abatari beza. Turakwibutsa ko turi kugaruka ku mpamvu nyamukuru yatumye umuryango wa nyakwigendera Thomas Sankara wikoma ibyo kongera gushyingura uyu nyakwigendera ndetse bakamushyingura aho yaguye. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Zimwe mu mbwirwaruhame uyu nyakwigendera Thomas Sankara yavuze zikunda kugarukwaho ndetse zigakurugutura benshi ni ijambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa mu nteko rusange ya 39 y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 4 Ukwakira mu mwaka w'1984, ubwo yari amaze umwaka umwe ageze ku butegetsi bwa Burkina Faso. Aha yagize ati, nzanye indamutso y'ubuvandimwe y'abantu batuye kuri kilometero kare 274 bangana na miliyoni 7 z'abagabo, abagore, abana banze kwicwa n'inzara, bakanga kwicwa n'inyota ndetse bakanga gusuzugurwa nubwo batarabona ubuzima bwiza, ariko bizera ko atari kera bakazabigeraho. None icyo buri wese yakwibaza ni ukwibaza ikibazo kigira kiti, kuki umugabo warashwe amasasu 12 yose akayaraswa n'uwo yitaga inshuti ye magara, umubiri we wongeye gutabururwa ngo ushyingurwe? Ndetse ibi bintu bikaba byatumye umuryango we uvuga ko utazahakandagiza akarenge, ndetse mwe ukaba ubyamaganira kure. Ni ibirori bisa n'ibyagizwe ibanga ndetse ngo bigomba kubera aho nyakwigendera yarasiwe mu mwaka w'1987. Umuryango we wavuze ko impamvu yo kutitabira uyu muhango ari uko udakunda aha hantu bagiye kwimurira umubiri wa nyakwigendera. Gusa ku rundi ruhande Leta ya Burkina Faso ikavuga ko uyu mwanzuro wafashwe hakurikijwe amategeko kandi ngo akaba ari ku nyungu z'igihugu uyu nyakwigendera yakoreye akakitangira kugeza anagipfiriye. Sankara kuri ubu afatwa nk'intwari ikomeye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko ku baturage ba Burkina Faso, kuko ngo yimanye igihugu aharanira kukirinda ndetse birangira akimeneye amaraso. Thomas Sankara yishwe nyuma y'imyaka 4 ageze ku butegetsi, ubwo yari afite imyaka 37 y'amavuko. Yishwe n'inshuti ye magara Blaise Compaoré washakaga kumuhirika ku butegetsi ndetse akabumusimburaho. Kuva Thomas Sankara yakwicwa kugeza mu mwaka w'2014, Blaise Compaoré niwe wari perezida w'iki gihugu, ariko yaje kugikurwaho n'imyigaragambyo y'abaturage bamaganaga ingoma ye. Icyo gihe yayivuyeho yarayimazeho imyaka 27 yose, aho afatwa nk'uwagundiriye ubutegetsi ndetse akaba umunyagitugu bihagije. Uyu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica inshuti ye magara ariwe Thomas Sankara,
Blaise Compaoré yakatiwe gufungwa burundu adahari mu mwaka w'2022 kuko yari yarahunze igihugu. Thomas Sankara ibi byose yabikeshaga kugira impamvu nyamukuru zishingiye ku rukundo yakundaga abantu n'igihugu cye. Kubera iyo mpamvu yitwa intwari yameneye amaraso ye rubanda ndetse akayamenera igihugu cye. Uyu Thomas Sankara kandi yakunze kuvuga yuko umuntu arebye neza ibyo afite hafi ye byamutunga ndetse bikamubeshaho atagombye kujya gushaka ibya mirenge hanze. Ibi akabikora mu rwego rwo guharanira kwigira ndetse no guharanira ubwigenge bwe. Thomas Sankara yakunze kuvuga yuko umugabane wa Afurika utunze benshi, nyamara ariko kuba ubatunze ari nabyo bituma bahindukira bakaza kuri uyu mugabane bagahindura abawutuye abacakara babo. Twari turi kugaruka ku cyegeranyo kirebana n'uburyo umuryango wa Thomas Sankara utishimiye icyifuzo cyo kongera gushyingura uyu nyakwigendera ndetse agashyingurwa aho yiciwe. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe rero, ari nako nkwibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ndaguhamagarira kandi no kuduha ibitekerezo byawe, ari nako kandi niba wifuza kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byawe uhawe ikaze ku Ibendera TV. Mwirirweho mwese, mugire amahoro n'amahirwe.